timbang ka mo, hinubi ka mo. Hello. Okay. Ay sa kay murag na may saba. Naman to'y gasaba. O ya, isa. O, dara. Napahong na siya. Kay gasaba siya. So, bago pa ko na human og kaon mga pangga. So, bago pa ko na human og kaon dayon after from my work. So, murag ni kuan sa ko kadiyot ni ansa na ni pahuway sa ko kadiyot dayon ni kuan. Sa man ni tanaw daghan na kayo kog suga mga pangga pero bati lang gihapon kaayo og kuan ang unsa ni ang kuha niya. Wala. Sa naman ni. Isa ha. Na nisud na ko kuan ni sa kuan, nisud na kuan ni sa nisud na ko sa camera pero yung kuan na ngit-ngit lang gihapon bati siya og kuan, bati siya og kuha. Okay. Sagdi lang na siya. Atuan lang kaning i-disco light. Asa na to? We will do disco light. Okay? So, ay sa ha? We'll do flashing storage. Ana na lang. Kay aron mo gwapa ta, mo kuan, mo mo gwapa ta, mo ingit-ngit, mo puti, mo ila. Sige, bahala na siya. Kay mag-disco light ta. Okay. Gipalit ni Mister tong usang adlaw nya napari diri kari na small, medium, large. Asa mo gusto ani? Perti na jud kay ako na lang ni What? Hi mga pangga. Dara sena dara nag-hi. Ay sa kay akong gipakita nilang ang ring imong gipalit. Hi mga pangga. Look, this is the shirt I was wearing today when I got my new driver license picture. And I got this thing hanging from my thing because I'm Tegwang. Young guys don't have this, but when you're Tegwang, you get it. And my driver's license looks like I'm Tegwang. You're Tegwang. Yeah. Gay kog tubig di ay sigsaba diha. Too big. Saba oy. John, tubig. Lagot ning daghan kayo. Kana, mao na ni. Daghan kay ni kuan sige, pili. Pili. Okay. Hello. Happy New Year mga pangga. Okay. So tanawan ni ang day Christmas light nga nagkuan but tabla pa tanig kuan, tabla pa tanig mag-disco ani. Sige ato nang iundihag kuan colorful. Sus. Ay. Daghan kayo ning light murag gyud tag kuan ani. There's still like that much burning coal. Oy, here. Come here. They want you to shout out kuno pa-shout out Sir Cardo asa ang trapo. Shout out trapo. Dili pag-shout out diha sa tanan. Get read the name. Good evening, Mom Beth. Good evening. Hello, Sir Panga. Raven Nolo. Hi, Sir Nita. Hi, Sir Caron, Lizelle, Levion, Marcel. Yeah, back in 1991, 100 years ago, back when everything was still in black and white, I got married to this one. Yeah. It's not too late. So what's your problem? It's not too late. Sige. Aray ko, okay. Yeah, it is too late. Sige. That means you don't love me. There. No, it's not. Saboy. So look at my dancing light is getting me dizzy with this dancing light. Dara. Anak na lang. Asa na to akong gisugo humanta ni ron. Okay, all right. Good morning ninyo. Okay, si Nida Lizelle Gayod ay sabi ang akong gipa-shout out ni dagan man. Shout out gamay ra kayong gitkakuan. Libby Sismar, Kas ako admin. Sa mani
Nainam ako sa akong kuan tay saha mamulbos ako kadiyot mga panggaha kay murag kuan kayo da. Kita kayo ang kanang singan ani. Mulbos ako kay adol kaning pagmon raghana sugga oy muram tanig kuan muram tag kuan ani hinulbot sa kuan. Oh, wa na. Was klaro na gyud ning wa. Oh, ona. Oh, sige. Minaw lang ko, ma'am. Oh, sige, paminaw. Alright. Okay, Day Maricel. Okay sa man eh. Maminaw ra ko. Okay. So, Maricel Padayaw, tell me you don't love me. Ben family vlog. Lagi kayo ng kasipat. Admin does not love me. Saba, oy. Siung ko ng bugan ni Moron. Kaya balik-balik dire. Okay, Daikip Davon Sismar, Junilla Ziarot, Laura Miwagas, mga pisa ko. O, sige, Abelina Humawas. Kinsa pa? Sa pangwala pa na ako shout out Teresa Danyo, Raven Nonol, Nida Sasarita Dayagoso. Okay, so ready na mo. Hello Mambet. Okay, so atong huwaton ang uban. Okay, mintras nga maghuwata sa uban, I will start asking admin kung unsang yang wala tanawa mga panggao na puno na kus pulbos here, pulbos there, pulbos everywhere. Ala, pastilan labaw pagkuan. Oh. Pungaha oy bago pa ko magkaon nagtinuwa si mama og isda. Unya abot na ko og trabaho, mukaon dayon ko kay gutuman. Morning naninuod pug og kuan ipahuway ko kadiyot nya punga lang gihapon kay busog man ko. Rostranya, hello. Jamed Suarez, hello. Nida Zazarita Dayagoso. Okay, so kinsa pay wala nagkuan so magsugod na ta ay saha. Wa sa tag. Asa man tong ako ang ticket uy basing gilabay to usa ka tawo na human tikaan ay sa ngita sa ko sa kuan 10 cans na ato didto ako ang mga ticket lo magibutang uy Gorya kadya. Did you touch my 10 cans here? The 10 cans that I put the oh here I got it. Never mind. No masangil ko sa uskataw ako ra di ito. Okay. So, pag ready na ta. So, ako sa po ning iun diri ang ako ang kuan. Oh. Okay. Uy. Ay sa mga panggaha moon sa ko kadiyot dire. Ako lang ning pahinayan. Okay. Katong nag-watch og 10 times ka videos. Yes. Mao ni ang ato ang Raffles Pilmero ang nag-watch sa videos sa mga
videos kung unsa nga video to inyohang gitanaw. Okay? So sa napo ka Good morning, Jeremy. This is Smith. Lindon Tanyeka, nahulog na si Der og wifi ma'am. Okay. Abi kog nahulog si Der kuno kay nisakay. nisakay sa wifi. Oy, pastilan. Tarungan na diha. Lindon. Okay, so naa naman tay mga ngan din hino. Maun lang ni akong hulbuton kung magkuan na. Kung makita na ko inyo ngan, di gay nakita na ko inyo ngan ay wale. Wale. Okay, so hello po. Good morning, Elmer Omandap. Hello, welcome sa Kantayaw Bed sa YT channel. Kumusta mo admin? Darsky Heraldes, hello. Alright. Ako sa ning panan-awon diri ang ngan. Pangga kay aron kahibaw ko og ma okay, I know Maricel P is here. Raven Nonol. Okay, so tan-awon nako kung unsay kinsay naa. Okay. Si Iyala Lera wala. Okay. Avelina A naa. Cave Devon naa. Si Lurami Wagas is there. Okay. Kitsa pa ni. So Misil Gayod. Wa pa si Jacob Tanyeka, right? Kitty Joy, na. Hernandez, Justin, na. Okay. Okay. So gipili ni nako yung mga pangalan ha kay para pagbigay ni ko admin sa mga pangalan ninyo dito na, okay, nang dito na sa ano. So again bubunutin natin ito lahat kung sinong nagwa-watch sa nag-watch sa 10 times, okay? So walang iiyak na luhaan. Jonella S. Teresa D. Okay. Wala ni. Good God, come on. Si Licor Meticado nang dyan na. La, sige, bahala mo diya kung wa mo. Walay gid mo ron. Lizelle Gayod, I know she's there. Okay, Junella Ziarot is there. Vivian R, wala pa ko kita ni Vivian. Okay. Jason Tiro, diha sana. Okay, wala ko nakakita. Darsky is there. Jasmine, wala. Wala ni. Okay, so ipanglabay ni nako kaning kuan. Si kaning mga kuan, kaning mga Saikan Shane is there. Si Saikan Shane. Okay, sa Blanche Tanyahura ako lang
Juliet Omasdang, Michael Uy. I'm gonna put it in the side. So, Jasper D. Lorena Cantel. Okay, saan ni si? Talos. Christine. It's January. Okay. Si JR Cards, Diane B, Jackie, Benbebe Morales, Carlo T, Kitty, labay ni asa ni Jacob, Annalyn Daidora, kasi Jero Smith, Nena Estrada, Jackie Ben. Okay. Wendy, Jessica, kaning wala, kaning dili magkuan. Kaning dili usual katong mga bisita labay ng ilangan. Kay wala man na sila okay dara. Kanira mang mga kugihan ang naa. Okay. Okay. Ako ni sirado kay saba kayo tong usa ka tawo. Tan-aw sa iyahang kuan. Sigtan-aw sa iyahang. Okay, si Rosalinda Tranya mao ni si Rose. Rose Tranya, ikaw ni? Ay Renilda Waluhan ato sa ning ipang kuan Christine Montano. Sark Nelson, Neda Zazarita. Oh, that one. We don't know them. Zamara Natalie. Oh, we will go by the Maricel. So, Zama Raven. Okay. Alright. Lyndon Tanyeka is in. Okay. Julia Faith, we'll just put that in there because I don't know who gives the entry. So, ang mga pangalan nga usually nga mo appeal sa kuan mauni ang naa dinhi ako anang suwat. So kanang ako ang gito adito sa kilid is para labay na. Kay maunang mga visitors before. O duha na Rosalinda T. Amboy Liquor. Na diha. King Shane. Jeremy Desi Smith. Kara Lavaris. Butang na diha. Just in case. Brian Gayod. Cabelina. It's already got one. Isa P. Okay. Alright. So, ilabay ni nako kay mauning kaning mga ngan nga visitors ni. So, dili ni usual nga. Okay. Admin, co-admin, if you are ready, hit me with the name first in your list. Sa imuhang listahan. Hello, good morning, Mads Nat, Samson, Jewel Kanapi, Levis Ismar, Palaihi, okay. So, Palaihi si Shane, okay, Saikan Shane. Hold on 1 second, ha.
I know I have it here. Time pa. I think unahon ni nato is second Shin or one Jason Teru. Is it Jason Teru? Time pa ko admin isa-isa sa para mabutang nato wala tay ma-miss. Jason Teru or second Shin gid ni siya. Oh, Sierra na. Okay, Jason Teru. Okay, we'll put that in there. Next is Blanche Tanahura. Okay, hold on 1 second. Dahan-dahan kay ngano daghan kayo ni nga na sa ako ang atubangan. Ayaw kusog-kusog diha kay tingalig na ay dili mahug dito sa kuan. Asa kisa to? Blanche Tanahura. Okay, I got it. Blanche Tanahura. Okay, next is okay, number 3. Ayaw sa mong comments mga pangga ha. Para walay ma-miss. Mary Jean Tanyeka. Okay. Mary Jean Tanyeka. Mary Jean T. Yeah, got it. All right, next. Me. All right, si me. Me. Hold on, me. Okay, sis Livy. Right here. Okay, go. Next. Charissa Obaob kana wala na I don't think naa siya entry last time. Okay, hold on kay magsuwat ta ani. Kang pangga Charissa. So, yun mo to. Wait a minute, guys. Kay last time nga nagpaduwa ta wala man to siya katong nagkuha ng lista ko. Charissa. Oh. Okay. All right, next. Angelica Castillo. Wala pod na siya. I don't think na ato dire. Okay, next. Kate Love Juarez. Okay. Okay, next. Jeremy si Kuya okay, si Darsky, hold on. Si co-admin ang makasagot ana pangga. Dili ako kay siya ang nagda sa lista kung kinsa ang nag-watch sa videos. Okay. Time pa to sang pangitaon si Darsky. I know I've seen his name here somewhere. Hold on. Darsky. Okay. All right. Got it. Next. GR Cards. Okay. GR Cards. Okay. Next. Lura Mewagas. Okay. I know I have it here. Wait. Ni dagan man si Adara. Lura Mewagas. Okay. Next. Maricel Padayaw. I know I have it here. Maricel P. Okay. Copy. All right. Next. Raven Nonol. Got it. Copy. Okay. Huwat lang pangga. Abilin na humawas. Huwat lang. Kay naghatag si ku-admin sa lista. Hold on. I know I have Diane Elarde. Where is the name na? Ay.
Yo, asa man to nga ni Dayan Ilardi? Asa to nga ni Dayan Ilardi, wagtang man. Ay. There, here it is. Okay, got it. Okay, next. Junilla Ziarot. Okay, hold on. Junilla Ziarot. Okay, copy. Got it. All right, next, Jamet Suarez. Okay, hold on 1 second, Pangga. Kay murag i-enroll ni na to si Pangga Jamet. Okay. Next. Uy. Sapuning. Mura jud tagkuan ani. Sam ning akong suga oy mura ning ang suga perteng hayaga unya ang naong murag. Okay. Let's go next. Mana si Jamet. Okay, okay Pangga. Watch lang diri sa live sa YouTube dahil kung napakoy time mo adto ko ba mo balik ko dito sa Pika sa page because I'm gonna do kung kinsay mag-send og stars, I will do raffles drawing tonight para mapadala ko yung ano, yung premyo. Okay? So, go ahead. Asa na si co-admin? 16, Teresa Danyo. Okay. Time pa si Teresa Danyo. Okay, copy. Lindon Tanyeka. All right. Lindon Tanyeka. Hold on. Okay, copy. All right. Jacob Tanyeka. Saan to? Jacob T. Wait, asa naman to? I know. Kang Cape Devon, Julia Faith. Asa naman to kang Jacob? Uy. Sa mga kadudong Jacob, hingdagan man ka, tago man ka, tago di ha. Uy. Wala. Mo pagbasa na ko atos iyang kuhan. Dara. Tago lagi. Oh. Dili. Kang Carlo man eh. Di man na kang Jacob. Wala. Nakaang kang Jacob nga pangalan. Ni Tago. Ganina dirito nagpaatbang mo baka matagak. Kaysa ha. Dara, nitago gid lagi tinura. Oh, Jacob. All right, next. Richie Urbona, hello, hello, ATS Family Vlog, hello, Dai Blanche. Okay, so si Berna Nases, oy, Aysa, kay muragwa ni si Berna sa old kuan ticket. Nanday ni. Sa tikuha bago. Berna Nases. Okay. Hello, Lera Satan. No, di nampun mo agi. Ang ako ang bulpin. Daog na ni Berna kay buhingan. Aysa, wala.
Okay, go. Yes, I will. Mag-live ko pagka human ako ani pangga basta mahuman na nako ni we will do live sa page so people can be able to send the stars. Kay gusto kong mahuman ni nako para ma-send nako ang premium. Madala ninyo karon kani nga raffles ug katong sa star sender. So you will have a chance to send me the stars. Kay ang gusto nako we will not gonna do first, second, third. We raffles nako tanan na. Okay, kay wala ta kaabot sa ato ang kuan sa ato ang kuta. Okay, so Nida sa Sarita. Okay, hold on ha, basig na atay nakalimtan din hi. Okay, si Nida og si Cape Devon. Okay, Nida, that's Nida, Cape Devon. Hold on, mga pangga. Sa ning kuanon. Alright. Usa na ama to diri si. Nida, okay, ug si Inday Cape. Alright. Si Cape Devon. Asa man to kang? Diri man to. Cape. Lo. Dara. Okay. Cape Devon. Kang Nida. Nida S. Okay. Alright. Sunod. Jason Tero. So, si Jason Tero, gishot na nako dito. So, Saikan Shen ang akong ipasok. Okay? So, Jason Tero to ana dito sa number 1. So, Saikan Shen. Pangalan ni Saikan Shen. Okay, go. Alright. So, daghang kaayo kog stars, Ma'am Bet, nga ako tong isend. Nag-live nimo sa page. Okay. Hurot nag-send pangga. Sabre. Unya sa isend nga na nagkanta nako kay aron mahurot ng inyong stars ihatag nako aron diretso ta og kuan. Okay. Julia Faith. Okay, Julia Faith. All right. Copy. Julia Faith is here. All right. Kane Shane. Okay. Nato dire si Kane Shane. Asan man to? Ato. Asan man to? Do. Naaman to diri. Ay tago-tago diha Kane. Kane Shane. Oh, dili. Kira mo na. Di mo na Adara. Okay, Kane Shane. Alright. Next. Annalyn. Okay, si Annalyn. Ano mo to si Annalyn? Ang tuyunan na kong gilain ba ya? Annalyn. Annalyn. Okay. Copy. Rosalinda. Okay, Rosalinda. So, mauni siya si Rose Tranya. Is it same thing? Rosalinda Rose Tranya? Rosalinda Tranya? Okay, got it. All right. Next. Wendy Yadney. Okay, next. Got it. Okay, next. Miney. Okay. Asa to si Miney? Miney. Dagdagan di Miney ha. Kaya naara ba to? Kitaan ba itong mga ano man to si Miney? Miney A. Okay. Copy.
May ni Salantandra de ay at Natalis man to. Maura to siguro. Okay. Next. Hello. Hello, Tak. Hello, hello. Okay. Asa man to si ko-admin. Ko-admin. Ipilit man. Ko-admin. Hay mas ko-admin. Yes, humana. Nihatag. Gibutang na nako si Wendy. Yes, yes. Wendy, yes. Mana. Nabutang na nako si Wendy. Yademe, yes. Go on to the number 29. Jeffrey S. Okay, si Jeffrey. I don't think I say Jeffrey S. Oh, yes, it is. Okay. Jeffrey S. Right here. Okay. Next. Human Gineron kinahanglan. Rosel Gabito. Okay, nato diri si Rosel Gabito. Okay, got it. All right. Ahead. Next. Bethlehem Sismar. Okay. Mo ba ning Bethlehem niya Yamomo? O sa ba ni si Bethlehem Sismar Yamomo, right? Why? Mo ni ko-admin. Si Bethlehem Sismar Yamomo. O sa ba ni? O siya na. Okay. All right. So, next is Lizelle. Asan man to si Lizelle Gayod. Okay. Copy. Nas Lizelle. Okay. All right. Next. Mana si Lizelle Gayod. Napasok ng iyang ticket. Jeremy, this is Smith. Okay. Okay. Copy. All right. Go. Next. Nislin Baoy. Okay. Go. Next. French Rit Sumagang. Uy, maputoy pagpasok ko na ko. Okay. Okay, go. Next. Liquor R. Okay. Next. Go, go, go. Rojima Nunul. Kana wala taan na. Okay, ay sa ha. Kay swat sa na to si Rojima Nunul. Uy. Di pwede. Kay puwa-puwa. Di makiklaro. Okay. Rojima N. Isa P. All right, Isa. Hay naman to si Isa. Okay. Got it. Lera Satan. Okay. Iala Lera. Pwede ning Iala Lera. Siya raman ng hapon eh. Okay. Go ahead. Next. Carlos Sismar. Natos tubangan ako. Okay. Next.
Mads nuts. Okay. Si Pangga Mads nuts buhatanan. Okay. May tag na ani sila tanan kay aron dili ma kuanan, dili ma unsa na? Dili ma ay sa uy. Ay sa mga pangga ha. Time pa si Mads nuts. Alright, si humana na si Licor R. Mylene sa Rokam. Okay, Mylene. Okay. Mylene, Jewel Canape. Kinsa kay kuan na kinsa kay bulahan ani rong gabi una nga makadagit sa kuan. Makadagit sa jackpot round. Okay, hold on sa. Uy, sa maning akong bulpin di man mo agi. Si Pangga Jewel human gini maimpas gini rog di ni musuwat ako ang bulpin. Okay. All right, Joel Canape. Next is ligo na ko sa bata mga guys. Okay, JRS, okay. Leonie Zarokam. Okay. Okay. So last si Leonie Zarokam. Okay. Kasi may bunalan. All right. So naat diri ang mga pangan nga ako ang gilain nga wala maapil sa kuan. Okay, good luck ninyong tanan. Ay sa ipuson sa kuring kuan. Karing da diri sa kung atubangan nga wala man mo kuan sa 10 times watching the videos. Okay. So ang atong buhaton ani mga pangga totally akong ilast ang mananaog, okay? Akong ilast ang kuan surprise. Ilast na ko og bunot ang surprise, okay? So, good luck ninyo. So magkuha ko og tulo sa mananaog ani, okay? Tulo ka big ano kuan. Tulo ka sorpresa nga premyo, okay? So, why mo hilak nga kuan? Okay, so ako sa aning hipuson ang kaning regular nga kuan nato niya wala mag-appeal niya ato na lang ning kuan unya. All right. So hipuson ni ang wala mo appeal sa kuan. Wala mo appeal ani. All right. So good luck ninyo unang bula. Uy. Pasa ko sa kodigo. I mean sa ato ang kuan notes kay hapit na bang ting sweldo. tingalig daghang mapas mo di na to masuwat. Nay tingalig na mga kuan gikapoy na ko signal oy wa nay tingog madungog. Pag amang diha Merijin. Okay, so sa maron Friday 20. Today is the what? What's the date today, guys? Here is the 6th. Okay. So January 6th, and then it's Friday. Okay, so raffle draw for 10 times watching the video. Okay. The videos. Okay. So there are 45. Okay, so there are 45. So maigo na og kuan. So 43
Oh, so ikuha na lang nako. So I will do surprise sa 5. Okay? Sa 5 tickets, I will do surprise on that amount. Okay? So good luck. Then, so okay, good luck, good luck, good luck. So say I kung mabunutan inyong ngan ha. Si I di ako, wa gali mo human mo. Just say I. Ira, okay? Ingna ay, ako na. Alright, so ang una natong bunuton is kuan ni siya tag 30. Okay, tag 30. So na po ang atong bunuton sa tag 30. Okay. Di ko mo tan-aw ha, bunot ra ko diretso. Okay. Ang nabunutan, Darsky G. Si I. Nga, wa ra ba ni ingon ay. Minus ni ron. Minus basta minus. Okay, ihapan na to ha, ihapan na to. Carlos Sismar, okay lang kung dili ka ka-present ang imuhang wife, ang impapresenta nimo, bakay nananghid na ka, okay? So, okay. So, Darsky is present. Alright. Congrats, Darsky. Darsky ang kuan, human na siya, present man siya, magbuot day mo, di siya mo ingon ay. Alright. Ikaduha, Angelica Castillo. Si Angelica. Asa si Angelica? Oh, noted. Okay. Si Angelica P. Wala? Angelica P. Agoy. Minus ni Ron. Wa na si Angelica. Next na. Okay. So, unsa man ni? We'll do, minus dayon kay wala. Okay. So, Angelica P. Okay. Minus 10 na siya. So, 20 na lang. Okay. 20 ng iyaha. Okay. Alright. Berna Nases. Si I. Hello, Wendy had me. Asa man, wa man mo si I, si kuan, Berna. Ay naman, Berna.
Berna. She's not here? Berna is not here, co-admin. Go. Co-admin. What's the situation? Maine Latuha Saladtanda. Good morning, Pangga. Yes, thank you. Asa si Kuan, asa si Berna. All right, so we will move on kay wala si Berna, so minus 10 siya. Okay, next. Cane Shane. Cane Shane. Cane Shane. Say I if you're there. Another minus. Okay. Jason Tero. Jason Tero. Say I. Hello. Yes, nakaapas pa. Jason Tero. Wala po na. Minus again. All right. Wendy Yademe. Wendy Yadme. Okay, hi kono. Ingon si Inse. Hi. All right, Wendy 30K. Si Darsky ug si Kuan so far ang nakakuan kompleto sa 30K. Okay, next is Kate Love Juarez. Kate Love Juarez. Maning akong kuan oy basig magduda mo nga nararaba na diha ang kanang kuan. Clear ba na ako makita kay naa sa kuan. Okay, okay. Say I. Wow, thank you. Pang negosyo ka pang kabuhayan, Mambit. Pagtarong da when ngay nagtuo kag 30,000 eh. Tuog sa balik sa agi. nagdamgo. Time pa og makadaog ko sa kuan. Asa si Kate Love. Wala man lagi. Wa mo ingon nga kuan. Si Kate Love. Inday Kate. Maulagyo niya na niya makabasa ba? May anak niya nga ala, pangkabuhayon showcase di ay na. Nagdamgo mig mata Mambit. Oh. Kate Love, wa? Na, mamaynusan ni si Kuan Lagyod. Dagan dribbling Kate. Saon na ron. So maynusan na kay wa man. Okay. Okay, there. Nana. Wa na may nusi kay nakakita ko sa iyang eye. Unya, love you. Tudo. Way break, way cambio. Mana, kita ko si mong eye Pangga. Okay. Sunod. Carlo T. Si Carlo, ang asawa, goho diha. Kay nananghid to nga mo trabaho na to siya. Ingna ay for Carlo, asawa.
Ang asawa. Okay, naana ay. Sumpayin na diha Carlo kani trabaho kay na love you to. All right. Okay. Sis Libby. Sis Mar. Uy, si admin sa'yo man kayang nagpakuot. Si ku admin sa'yo kay nagpatkuot ay. Absent siya kay gamay. Nganong sa'yo kayong nigawas. Okay. Junella S. Junilla S. Junella S. Yes. GR Cards. Yes. Yes. Naaka. Junella S. CI. Di, minus. Kung dili mo CI. Okay. Alright. So, humana ang tag 30, okay? So, humana ta sa tag 30, birata sa tag 35. I do. Disumpayan pa. I do. Tamsakdan na po. Yeah, okay. Alright. So, arita sa tag 30. Uy, nabuang na ning ako ang kuwan. 35 man ta di ani. No, nahimo ng 3K. Na, tag 3 pesos na lang hinoon mo. Pastilan. Okay. Okay. Dere, pangkabuhayan showcase ni mga pangga. kanigid si agukoy IST sa to. Ukoy. Anong nga lang sa to ay taw na nyug nganli si pangga yadmi og ukoy uy. Kugihan ro ba kay namukuan kat sa buhan aw sa kugihan ro ba kay namupusing. Okay. Di na ko kabalik og basak. Grabe lapuka. Lapuka nganong nagunsa man ka. Okay. All right. Sa unang kuot sa tag 35, Jeffrey Sismar. Jeffrey Sismar. Paghuwat mo sa house and lot kay napay 5 ka kuan. house and lot nang baybay ni kuan Hello Kitty daghan diri oh. Kadaghan ako Hello Kitty nga kuan. Baybay ra man ka ni Hello Kitty. Jeffrey Sismar. Asas Jeffrey Sismar. Human ni Jeffrey Sismar ron. Asa man ni minus ni? Oh, wala. So minus man ni og 10, so 15 na lang. Aw. 15 kuno. Kasi pastilan ninduta sa ako ang kuno. Ninduta sa ako ang kanang addition. Oy, wala man. Okay, 25 di ay. Tingalig mo hilak. Maduklan ta ni ron. Ang ako ang addition wa nag-work. Labad ba kung na tanawa karon pa ni guho si kuan si Berna na nasis diin ka ni nang hingugmo ay karon pa ni guho. Okay. Ikaduhang bula Maylin Sarukam say I do love you. Maylin S para makuha ang 35 pang showcase pang kabuhayan. Okay. All right. Ikatulong bula Jeremy this is Smith. Jeremy this is Smith.
Asa si Kuan, Jeremy D.C. Smith. Human ni ron, di ni, asa man, wa mo ay, ko admin. I love you, I cambio, dara. Alright. Wa pa ko anda, si Jeffrey rin na may nusan, okay. Okay. Next is Frencheret Sumagang. Frencheret Sumagang. Frencheret Sumagang. Ay, tara. Nagimaw na si Ay. I do love you. I really do. Anak, may nang ay. Ay, kay naghagsumpay. Okay. So, sunod. Si Jewel Canape. Jewel Canape. Nakita na ko na okay. Bisag kuan. Bisag maingon na lang si Jewel Canape, love. Say I love you. Why to do, why can't you? Okay. Okay, next. Uy, si husband og wifey. Naa sa kuan, naa sa 35. Sila na kuan. Okay. Next, Mads Nuts. Mads Nuts. Okay. Nadaghan kayong ay, oh. Next, Julia Faith Tanyeka. Julia Faith Tanyeka. Julia Faith. Petra. Asa man si Kuan? Mary Jane. Lahuman giniron. Maynusan giniron si Faith. Gatuyok pas Petra. Okay, naana, niguho na. Okay, next. GR Cards. GR Cards. GR Cards. GR Cards. So man may nusan giniron. Galuto si GR Cards. Unya, sao naman Nagsugkay ngali sa giluto admin. Galuto pa sumba na human. Okay. Basta naa man ka siya, okay. Naa siya? Sure mong naa siya?
O, tara. Nagimaw na si Ay. Ang lab na lay kuwang. Okay, next. Next. Lurami wagas. Lurami wagas. Lurami wagas. Lurami wagas. Love you, Ma'am Beth. Love you too. Tubag puskardo ingon siya, labo. Okay, next. Next. Okay, here it is. Jamich Suarez. Jamich Suarez. Jamich. Okay. All right. So, next round is 40. Okay. Charissa Obaob. Ang pilmerong nabunutan sa tag 40 is Charissa Obaob. Charissa O. Si Ay. Si Ay. Uy, kabayo ka. Nangabayo na hinuuning ako ang kuan. Asa oy ang Ay ni Charissa. Lawa ko kita sa Ay. Charissa Ubaob. Sama na ko admin. Muragwa? Okay. So minus 10 to 30 iyaha. Okay. Okay, next. Rujima N. Rujima Nunol. Rujima N. Wa gihapon, minus. Okay. Lisel Gayod. Lisel Gayod. Lisel Gayod. I want to break free ko no. Okay. Next, Blance T. Blance Tanyahora. Blance Tanyahora.
I love you so much, Mambit. Love you too. Okay, next. Next. GR Samson. GR Samson. JRS. Si Jar. Okay, Nana, nakita na kung ay. Ay, okay, next. Cape Devon. Cape Devon. Cape Devon. You're welcome. Okay. Ay. All right, next. Maricel P. Maricel P. I know she's there. Okay. All right, next. Uy, duha man. Rosalinda Tranya. Rosalinda Tranya. Rose T. Okay. Next. You're welcome. You're welcome, Pangga. Okay. Lera Elaya Seton. Lera Seton. Lera Seton. You're welcome. Lera S. Okay, go, go, go. Asa si Lera? Uy, nanamsad ni si... Hello, Shan Tubig Ay. Okay. Alright, last bunot sa tag 40 is Leonie S. Leonie Seracom. Leonie S. O, daghanag ay, oh. Okay. Alright, so ang napo sa tag 40 tapos na, okay? So ang na-minusan duha ka tawo ang naay minus si Charissa ug si Rojema Nunol. Okay, ari na ta sa tag kuan. Pila na ni? Okay. 45. Good luck, good luck, good luck. Oh, kaunsa diha. Pwede ra ka magkuan. All right. Isa P. Isa P una sa tag kuan. Si Jason Tiro nabunot ganina sa tag 30K. Ang second Shane wala pa. Jason Tiro nabunot ganina sa tag 30 because wa man ka, so minus 10. So mauna nga 20 ra. So si Isa P. Hello, Sian Tubig.
Pasali po. Ano ito, yung task ito sa GC Siyang Tubig na nag-watch sila ng videos 10 times. So hindi pwede, okay? Ayo. All right. So si Aisa P. Aisa P. Wait tao. Ngayo kag ayo Jason Tero ingon pud meron dyan why tao. Kanina pa akong so yung task ito Siyang Tubig. Okay, mamaya na doon ka na sa page magsali kasi ako magla-live ako sa page sa Kantayaw Beach page. If you're sending stars, then you'll be able to join the raffles, okay? So nagluto pa kung pamahaw sa akong sakop, ma'am. Okay. Wala si Aisa P. Alright, si Aisa P. wala nagkuan, wala ni guho. So minusan ni ron. Nagsumba sa kumabit. Nagsumba sa kuno siya. Wala, okay. Minus ni siya og 10, 35 ra. Okay. Alright, ikaduhang kuot. Rosel Gabito. Rosel Gabito. Murag wala pod ni kay wala ko kita. So minus pod ni. Okay. Next. Saikan Shane. Saikan Shane. Saikan Shane. Okay. Human gini ron wa di gini Teresa Danyo. Teresa Danyo. Teresa Danyo. Teresa Danyo. Asa mas Teresa Danyo? Ay, okay. Okay. Ala, good luck sa wala pa na natawag. Ala. Good luck, good luck, good luck. May paglaong pang makakuan, makadagit. Makadagit sila oh. Makadagit sila sa daghan nga kuan. Okay. Gamay na lang ni ha, gamay na lang yun eh. Okay. Ikalima. Sa tag 45. Nislin Baoy. Nislin Baoy.
Okay, ika-unom. Mary Jane Tanyeka. Mary Jane T. Mary Jane T. Amawag yun, oy. Okay, ikapito. Jacob Tanyeka. Jacob Tanyeka. Ikawalo. Nida S. Nida S. Nida S. Nida S. Okay. Ikasiyam. Bethlehem Yamomo. Bethlehem Yamomo. Okay, I don't think she is in, right? So, minus siya ng 10. So, 35. Okay, last. Last sa tag 45. Raven Nunol. Raven Nunol. Raven Nunol. Hala, ang wa natawag mauning magkuan, magsumbagay. Raven Nunol? Asa si Raven Nunol? Wa pa ay. Ay, di ara-ara ko, ma'am. Okay, so first, second, third, fourth, fifth. Mao ni ang jackpot. Mao ni ang kinaawahian. Okay. So ang una na kong hulbuton, fifth round. So mao ni ang ikalimang nga kuan. Sakto ba ni? Oh, dili day. What? Wonder day ni. Usa, duha. Do. Upat ra man lagi din eh. Ah, okay, upat ra. Bot hay nang usa. Natagak. Oh, sus, natagak. Patay. Human. Teka ha, ako sang lilion. O, sakto ba ni? Oh, natagak yung usa. Si Miney Arnatalis. Uy, okay. So, kaning lima, mauni ang kuan. Mauni ang kalimang kuan. So, let's do, this is the fifth place, okay? Diane Elarde. So, Diane Elarde, 50. So, Diane Elarde, if she is not here, minus. I don't think she is here. So, ayan Diane Elarde. Okay, next. Sa fourth place. Annalyn G. Galosino. Annalyn G. Annalyn G.
Annalyn G. La, murag naunsa man ni taana pud ni si Lindon una. Wa para ba nin makuot si Lindon. Kuyawa ni. Unsam ni si Lindon oy permi gini siya makakuan wala na. Okay, si Annalyn G. So 40. So kuan ni siya 50 kay minus 10. Okay. All right. So, third place. Oh, wait. 40 di ay. 40 minus 10 siya ay. So, 50 minus 10, 40. Okay. Okay. Ang ikatulo. Liquor R. Liquor R. Asas liquor R. Human giniron. Ug di mukuan. Liquor R. Liquor R. Minus giniron. I love you. may nusan gyud ni ron. Okay, so 50 imuha. Okay, 50. 50. All right. Uy, tuon naman to ni ambak. Asan man to? Okay. Tuon na sa Canada. All right, second. Lindon Tanyeka. Lindon Tanyeka. Lindon T. Okay, si I. So, 50, I would do 75. Okay, 75. Okay, and then first is 100. Okay. First is Miney Arnatales. Miney, congratulations, Miney. Congratulations, Miney. Miney A. I love you. Okay, congratulations, Pangga. Ikaw ang nakakuha sa 100. Okay, ang sorpresa. All right. So I hope everyone is having a good time. We will switch over there sa page nato kay ako alagining humanon kay Aaron. I will send it in one shot. So sa January 15, okay? So we will close it for tonight and 1 2 so there are 45 people. Okay, so now next we will go to the Kantayo Bits page. Okay, so we will go to Kantayo Bits page because I am going to do the stars. Okay, so stars raffle. So everyone can join in as long as you will send stars. Okay, so si co-admin may mga lista siya but I need everyone whoever wants to join in. Pag mag-send ng star, I will write the name down and then they'll be able to join in, okay? So I will spare the moment. I will do that and get it out of the way. All right? So trust my time and my energy pa because, because tomorrow I have to do all my Christmas stuff, decoration, and I'm probably going to be exhausted. So I will do it in one shot now, okay? So see you there. And thank you and hope that everyone is having a good time. And once again, thank you so much for always
um always supporting the Kantayo Bets YT channel and the page and everything. Salamat mga pangga. As usual, I could not done this without you guys, with your support. So love you all and God bless. See you there and the sa page, okay? So bye bye you.